Kasurok NH40 Shillong Dauki kabangilayo banyakren nakapor syakapor kamtam haki benta wakrat Dauki kabalapau setang daki mau khoruk khoram kajing sertok banyaj hakani kasurok kamtam ki bapang ki basitom kilong kemi ki ba armet ki haban sya ya kajing kabakrau bat kijing keli kimi hatu sakat nupor ba ondang mat ya kajing kumbangi I menta baki jaka kila isenjor kamtam haki benta nadu lat kongwang sim terter syadu Dauki habalayo iru balat thuit kinong khwai kinong nyaling kinong nyakali na kajing mensau halor kajing tua khendau konsan ka badai menin kasngi haka khatnyo terik unai lur hadauki West Janti Hill habayo banyakren bat kinong sensyar snong jong katika thany sim kongwang kilayo ban penpau kajing susi jur ka bakrau halor kajing sngap man kibor badai penyaj namar kila syui jendat nadu bakasurok thamai kam syamla dayaj nadu wakraj hadu Dauki kumbangi I bat sakhi lalaki jongki kemat ba om tang kajing sniu ke surok ndrei kajing nang sa benem ki sanyum klau harut surok kabala pentut ha kabala syak senrat ki kali ha ki sanyum klau uai na kinong nyalam snong jong snong sim uloong bakala don teng ka meeting ars nem mensyua hapok ke snong sim kabala ya thir jingmut ha kabaya dei bat ke surok ban pentmai ne sna penpha penban kani kajing yakren kala syusa kutang ha kami jing yakren bat hadu menta kam semladon kanu kajing maramot ya ketika surok Đó, tengi kumbang ni ong manem haga asne mensua nak liang jong di buah balor nadu di SDO BDO bat ki nangelam jong company iwan men pelong ya ka meeting hang ni hi haga ka hall jong ni nong ke ka hall club ke haga to ko pong I ba nadu ki bedai page ki he jong ka company di bedai page ya ka than jong ni SDO BDO ki wan lang bat ni kung gusto nong ka to ko pong akan mau ni bun kam man pembiang ya kijing bam di anta ki nama sisi ni balawan ki he ki hanyi hab man pembiang ya kijing bam di sampai abang kan mau ya ka to ko pong ni iba ha ka to ka snem asnem mensua habang I pelong itu meeting bakok ki ong hooj kat ba ya ka kampat long kumba long kumta kan te ni ka I ba kini ki bakok kalong kasak setang ha kijing bit kan ni kum gi senong ka thau kum ka than ni do ko ni bang sa ko umdum gin nama habang kan mau ya ka to meeting hang ni along ko baka ai sim gin ni kinong lam senong ha ko to ko habang ya senong bakin le no kin mo kamot no ne kin chna no ya kan ka sokok na syang ka than jing hande hadu menta ko 4 don kita ki jing le nak liang jong ki bade pe ya kan ka sokok ke jong ni nagaliang jongi kum ginong si sasnong bayday bat kinong surak sim sitom bah hadu kata bat I bakajing sning nadu wakadaj bat hadu Dauki kalau long bat Indonesia te nagaliang jongi kum sinong ko sim jing subun tam bo bayday bat ban sim dawai de sin mo sa ki si don ke hospital nama kajing sning surak ke sistem ni ke bapang ke sistem kantam ni dan ke sistem ban pois itu semua kantam ni ayam slap ni bagi surah ru kala bun kitri besar ima banjat kaliru kantam lele menin gasni ini sete ini siliang sete sidopi ma kadon di tua ka istri bat wat kali behe singau ban galian ka SDO ru kala khang ye kali he banjat te siliang nomor kata kum gas nong hi ni singau ba ka long sia ka ba si syagum dari national highway ka mai no tung I ban nadu na wak raj mala ong de astan men bang I ban nadu na wak raj sadu sanesha than ge ni sadu sanesha Dauki I sisa ba ka sokok kalong ka bas ni hadu kata teng hoj kalong sisa ka ba sitom ya ni kum minok snong sen sapo ndu waktaj mo riang krem ni kum sim kongwang ni sim sitom nama ni kibasa sen serum teng habang yahat yang ni sorok wat iki bapang mo sitom teng habang ikit apo kali ki hapan ya suki jai te ka long ka ba jenjar hakap khnang bagan long ba khamsuk ini ki pajba ani ya ki yang ni kum minok snong habang ni don bapang mo sitom kan kham kloi ting I ba teng kajaka bin poi dang kloi se kajaka sumar tendai ka tang nama ka sorok
ya ngimla on poi saki jaka gi thu bandai ban lek dan saki jaka suma ka po ka biang te kani kalong ka pen sitom sisai ni kum gi nong snong saka ni ka than jongi se sapo te nak liang go jonga nga ka pat ya ki badai pek mo na du ki SDO ki BDO bat kum ju ya ki company ki badai pek ya kan ko sorok bala dalong ka bala pin suma ban le kloi ban mo ka mot no ya kan ko sorok jongi sini sapo nama kumbangi dan bat lada pim le ko sambang wan song kali sini serum song wan sini sapo sini nadu nuak dai cidu pi pinmat ka sorok kalong ka bakumno pinmat penyu sengutu baka sorok ka bangi kum ginong sonong sini serum imat kalong ka bakumno dan nak leng jong yo poi sa ka e jingjia susi te khnang bang kini ki e kimpat jia lane kimpat ngat hangi kum min pat ba nong sonong lane ki than na sini sangi mo kini ka pat nama kata ya ki noyalam lane ye bedipej ya kan ko sorok nadu ki company ki BDO ki SDO bat ba ki bawah bahalo bakin subha ban lek kloi bakin subha ban pej ban khmi no mang nang ba kani ka sorok ko jingi nasa di kathan ku mangi iba menta wat ki togesu itut bahasa ni kathan ye jingi ma te kani kolong ko we ki jing mentoi na mata jingi ku gi nong song snong sa kani kathan ngi te kum kinok sensat snong hiem nakapor sakapor long ngi la juud saka office ang no saka office jong i madam SDO jong i kum bakalong mo namar day mai kli du jong ganeka subdivision ka jong ni ting ju pen sngaw bai chi nakapor sakapor ngi i long don ki por long abangi pen i nakaleng jong i ju sim khia hi i ju sim khia hi te habangi kum kinang malam snong ni ud sei iju simkhia bat ni juga ilong nakaliang kata ka company mo ko bakalong menta ru kiju tre tak balong kata kajing tre pat kam ne slam ken ngi mo long gisu penhun tang si por arpor hadin nang to hadin balaya jigali si tayo artayo gilas ni biang gila long biang kumjo nakapor sakapor long kani bet kajing te ngiru man kapor hi ngiju yai nam hi ngiju pen skau hi syaki office te teng don ki por ki ba ngai kalong kam don ki por ki ba sim kasimpor daki benai daki tayo bakan long ken pet kumelong mentali lei pili i hi em menin kasngi ka jia ka to ka jing tua jong ka surok nasya taisha dauki mo haswa ban dapilay nang ni siya daw ki siya ban point ito i boarding point to hadaw ki kajia ka to kajing tuwa teka to kalalong siya kajing mga kabakraw ya kikali kain kibalik kibawan naw ni usurap te umday rutang katay kadang don siya kajing ma na sini sisiliang jongiro kadi kabanta kabahap sini siya muslim bat siya gani ka sinong jongi kani ka area jongi siya kungwang rut kadang don hapading kajing ma kani kusurap te lada kimsim kia kaloy kibor kibaday pay tekan bu jing siya bagan bu jing ma siya yang i kum kini ki nong sok snong jong kani ka dong ka thai kata hoi kata tingim la ban len mo teng ndala ajia kisah giju sim khia suwa ban jia ndai dali report mangi kum kinong yalam snong teng hoi nakalian ka office nga ka jing lab hi jong nga ngapay ken long kum bakalong man tahay ya ini madam hi em isim khia si siya wud tang malong ya ka company pat ka baday tray ka baday pay ya kani ka bantay em kaya sting siya bapalat ken kaskor long bayaw ni hi surok mo lasimti hi ka company tinadu pasimti ka company ngi i long wat tang ya kini kinyun mo kisla la ni kiding kiba mi siya surok kiba tam siya surok ro mdon masterul syu kiban pam ya gitu kiding la ni kiyayo kikali kila scratch lut kikali kila among lut buat haba ya kendo para kali ban ya ipas namar mdon masterul syu ban pengkhuj ya kini ki klau ki tap te kaniru kabuk jing masih syahdu kata-kata ngalai ladarong kabala namar ngitip syai ba uni usrok jengi
Pasai ndal adep sina ya uni bypass ban ya nadin jong ni ka sinong mo sinong kongwang sinong muslim na siya tay dang kam jagai paji ba na ni na sinong ro takabon unsa sa no hapo ka unsa long state road uni usurak ujongi unsa long state road mo umdai shu un NH ke Hadin sisngi na kajing tua kendau hadauki ketuduk basdang du jong uput usam jong West Gentil District ka company ka bapentre ya ka surok kala thai kendau bat pendap ha ketiga caka bat halor kajing khmi beni abha ki bor penyat kali ban ajing singan ya kidong lik kinong wan. Aduh, dap.